I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angiphindze ngikubingelele-ke mlaleli nalamuhla egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakwemukela-ke mlaleli elihlelweni lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ngolwesibili dinge-26 kuyo inkwekhwedi. Isihloko salamhla sithi wena uyimpumelelo. Livesi lekuvula-ke silithatha encwadini yaJoshua sahluko sekuqala livesi lesiphohlongo. Lithi le ncwadi yemithetho ingesuki emlonyeni wakho, kodwa uyawucabangisisa ujule kuyo imini nebusuku, ukuze ukhone ukukwenta konke lokhu lokubhalwe kuyo. Khona-ke uyawukwenta indlela yakho indlondlobale bese uba nempumelelo lenhle. Uthi-ke umfundisi, inhlanyelo ye-orange ingase ibukeke iyincane futhi ingajabulisi, kodwa ngekhathi kwayo kunemandla ekuphila. Sihlahla lesingakhicita tithelo letinyenti letinetinhlavu letinyenti. Konke lesihlahla sema-orange lesingaba ngiko sekuvele kukuleyo nhlanyelo. Le nhlavu ayidzingi ukuthi ibe liwolintshi, seyivele ingilo. Lekudzingako nje simo lesikahle saloko lesevele kungekhatsi kwayo ukuthi kuvele. Umfundisi uthi kube le nhlanyelo yema-orange beyinemlomo bese ithi mina ngili-orange. Lomunye abengase aphendvule athi awubukeki njengeli-orange, yekela kutigabadisa. Kodwa le nhlanyelo ayicambi manga noma kutigabadisa, ithwele imvelo yeli-orange, yifake endzaweni lekahle bese uyabona. Nguleyo ndlela bengitibona ngayo ngiselibhobhodlelana, usho njalo umfundisi. Uthi ngatfola ukuthi ngiyimpumelelo kuze kube phakade ngobe kuphila kwaNkulunkulu inhlanyelo yakhe beyikimi. Ngase ngicala kumemetela lokhu futhi ngachubeka nekubamba imihlangano sikolwa yokuphumelela empilweni. Bengithi ngiyimpumelelo. Abanye bantfu bebatibuta ukuthi ukhuluma ngani lo, kodwa mina bengati. Uthi-ke umfundisi, bengingakusho lokho ngobe bese ngikwente konke lengifuna kukwenta. Bengikusho ngobe bengiconza lokho lokungekhatsi kimi. Nguleyo mphilo Kristu lasinike yona. Uyimpumelelo leya endzaweni tsite kuyokwenteka. Labo labangakwati bangahle bathi awusiyo, kodwa loko kungenxa yokuthi abati ukuthi ungubani mbamba. Abawuconzi umsebenzi waNkulunkulu empilweni yakho. Wena ngumsebenzi waNkulunkulu lodalwe kuKristu Jesu ngekuncoba lokungapheli, ngatimulo nekuphumelela. Ngikusho kwencwadi yabase-Efesu sahluko 2 livesi le-10. Livi lakhe lithi ngawe noma ngabe yini loyentako itawuphumelela, kusho tihlabelelo tekucala livesi lesi-3. Hlala evini futhi uphile ngekuvumelana naloko longiko, ngobe futhi naloko uNkulunkulu lakufake kuwe kutawubonakala yonke indzawo. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngeliciniso lelivi lakho lelembula bungimi. Ngiphila ngekucaphela kuncoba kanye nempumelelo, futhi ngiveta emaciniso aKristu empilweni yami. Kukholwa kwami kuyaphumelela, futhi imiphumela yami ikubonakaliswa kwangatimulo yakho nekulunga emoyeni wami. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka mlaleli nesifundvo utawufundza incwadi yaJoshua sahluko sekucala livesi lesiphohlongo kulolu humusho le-Amplified Classic, kanye nencwadi yetihlabelelo sahluko sekucala livesi lekucala uyevesini lesi-3. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yaJohane sahluko se-12 livesi le-20 kuya evesini le-15, kanye nencwadi yemakhosi esibili sahluko se-18 kuya esahlukweni se-19. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yekucala yabaseKorinte sahluko se-12 livesi le-22 kuya evesini le-31, kanye nencwadi yetaga sahluko se-22. Haleluya.
Angibonge mlaleli ukuthi uhlale nami sisafundza livi leNkosi, nalamhla ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane-ke kulokulandzelako. Ngicela-ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.